Oras, selamat pagi Bapak Inang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape Marianan na siyamba ni Panurang Sogoton, pema ijalo hita, rigapan sigano pari, bata Sogoton, pasadita uruta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih isombah konur nami bamu Tuhan, bani diar layakmu. Nadok manramot kon masarihon guluh nami asibani Panurang Sogoton. Boy puuhan nami ibagas na horas-horas Bapa. Sebani sa ganjang nyarion, torangi hampur apa pikiran nami, masih barang aha petongon na sol-sol jalan nami tetap hanami. Ibagas malas nior apa maronjolan bani hatamu ini. Amin. Bapenang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijabe na siyam marian bani Panurang sugot nyarion, nabu isisihan nami marhiteo ni channel YouTube pon. Regapan sigano pari bata bani Panurang sugoton, hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 ay matar surat bani buku Jona 4:4 na makatahon sonon. Nini Jehovah mamambalosi ay patut manggila ho. Gati tumang dujuk pa ibagas parguluhan taon angko ipardiate hita parguluhan ni. Lang marosuh bani na madea. Jana hata ni nebatape itundalhon. Sonay agiroso ni nebata. Ugareja lang say marosu, tupuan halak ni na porsaya lang ipardiate. Tapi perguluhan ni deran marimbang halak na pukut ibagas haporsayon ni janan atau tak makargahon hata ni nebata. Ujung ni gabi marah mahita halaniaha halani langadong nebahin nebata hubani halak nalang mapardiate hata ni nebata ay. Na sikap na si sonon bapainang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus tubuh ibagas uhurtan halani mangidah bahasa dirita lubih diaran lubih pasingan jana lubih talupan manjalo pasu-pasu ni nebata marimbang halak nalang makorjahon hata ni nebata. Nasa sitong ni ilobe-lobe ni nebata hita rup janah dosdo jolma si pardosa. Ay maase marhitehon dirigapan si Ganup Areon pengalaman ni Nabi Jona sanggah lang marosuk iya mangidah bangsa Ninibe gabi bertobat janah pabayuhon paruran ni Sidea on mamambahen asene bata pasingatkon ubani Nabi Jona ay patut manggila ho halani manggila Nabi Jona mangidah pertobatan ni bangsa Niniwe ay maase ibagas parguluhan ta si Gano pari ase maningon duhape ni ulang madabuh kita songon sikap ni Nabi Jona bani Panurang Ijia gunagati subut kita tene sikap eksklusifisme mangidah diri lobi talupan lobi diaran janah mangidah halak nalegan lang talup ipaluah nebata ay maase barang ahape ne dopak kon hita si Gano pari barang ahape na iparaya kita na ni urjahon tadingat kita ma Idop ni hurni nebatado ay napatalup kon hita. Halani ay anggo adong idah kita hasomanta. Nama korjahon, nama sambor. Jana lang marosuh. Bani hata ni nebata. Totu. Lang patut si horjahonon tasongon na binahin at pesikap ni Nabi Jona ay. Tapi maningon ipinday hita do cara. Sonaha matongon. Bagal ni idop ni hurni nebata. Na ijalo hita sonay age hubani na makorjahon na masambor ay idop ni hurni nebatado ay asilang ikahuan nebata iya asilang iuhum nebata iya totu cara ay mahumana pinday hita sonaha asilang bin ihap kon tongon sonaha lambin isadari tongon lang urah laho mambahin sa sadahalak lahu marubah jana lang urah mambahin sa sadahalak asi bertobat mambayar sa sadahalap asi isadari tongon kesalahan ni dosani ilobe-lobe ni nebata tapi
lang talup kita manggila hubani halak nama korjahon nama sambor halaniaha halani naibatape lang manggila mangidasi ay na ipaima ne bata ayma sonaha ase ipaubah uhurni ase bertobat iya jana sonay mahumani hita selaku halak na porsaya ibagas parguluhan taon lang perlu hita manggila mangida halak na mambahin na masambor dopak kita ay naibatape ididah jana ibotoh doay na perlu ay ma ase ulang sokpat komani ibagas parguluhan tak halani ididah kita halak nama korjahon nama sambor tapi lang ikahuane bata akhirni ujungni hitape gabelang be nama der ihorjahon hita ondo na perlu si jagon tabapainang ase ulang madhabuh kita hubani horja nama sambor ase ulang madhabuh kita hubani horja hajahaton totu maningon totapdo ipaturut kita ase hata ni nebata namarsora ibagas urta pasingat-singat kon hita ase hita pe homani songon sihol ni hurni nebata sonai mahomani sihol ni urta ase halak nama korjahon nama sambor ibagas parguluhan taon gabi marubah matongon ipabahayu mahuroni jana gabi bertobat ma iya ihorjahon ma ahana gabi harosuh ni nebata halani ay maningon padohon tado sikap manghumi maningon ipadoh hitado sikap manggila mangida halak si pardosa halani hitape si pardosa do ilobe-lobe ni nebata halani ay sahalinari si pindahonta ay ma sonaha asehita rapakon hasomanta sonay age barang isepe na makorjahon dosa ibagas parguluhan taon ase rup mahita mangindo rossi marondos subani nebata ase ipabahayu paruhuranta boy ihapkon hita partubuson ni nebata jana hita petongon manggulu ibagas hapasingon apa hasitongan ni hata ni naibata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani hatamu nado pagolpahon mamudai hanami. Ase ulang tongon manggila hanami. Anggo adong ididah kanami. Halak na makorjahon dosa. Na jahat. Nalang mapardiate hatamu. Tapi tetap opesidea manjalo na madir na humbamu. Halaniay. Maningon dotongon ipabayuhan nami. Haguron nami ari lupus ari. Marhitehon ni tondimu na mapasingin na mangajari hanami. Ase hanami petongon Tuhan tetap ijaga hanami diri nami. Ase ulang halani. Ididah kanami na masambor. Ididah kanami na jahat. Gabitaruyun hanami huma. Makorjahon na masambor. Makorjahon na jahat. Tapi ijaga hanami madiri nami. Ase tetap marhapasingon. Jana manggulu ibagas hasitongan ni hatamu. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan nebata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nebata Bapa. Apa persoalan ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon do hapeni. Tetap ibagas guguh na baru humbani Tuhan hita. Janah maningon do humani ibagas pangarapan na mangguluh kita. Asitarbain hita tetap. Itongah-tongah ni buwe ni horja hajahaton. Ijaga hita dirita tetap mangguluh ibagas hapasingon ni nebata. Ando harma. Shalom.